Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kanlong lesi ganuksa kababahatam, ya ke imlang kasaklang hamtam hagini kisni bamenta, bawat law lamat shibun kijing hagajing ya lenti hagajing kajong hagabaw lalong tang unong niya, ya taksi kamay, di ice cream hapo pasor nong ston, hakipor bamenchwa. Markumta ter nagaway kakam siya kaway pan, handay mentaw lalong pemban uway nagiriurang ba o balang nangkiyo bat pao, hakadong katan hakabamentaw, layo ruban pli sundan ya kapak, ya kabala ay kerteng ka Martyrs Eco Park kam resort. Uniyo de ba Martyr karja rin nakasnong ti saw nong ston, pabadayru kurem jo kakong dahon lang paryong, palit siling ba kani gajingla kajong uniyo rang ba, bat kaying kasem ban pin urlong ya kate kapak, kanong gajing mentoy kabakraw ya kadong katan. Ya kani ka Eco Park lash na kaway ni kijaka road jong kasurok nong ston bypass, kabrang hap po kasnong Maurus Air, jong kadong Pungsior West Khasi Hills, bat ha kani kapak layu iru ya shibun kijajing ilek kai, ya kabalas na bat bu nakamatagi ng wanjungo kai. Shu ya kate kapak layu ruban plipat ba kasingining kong joko tayo do MLA barim kanong ston, ba Macmillan bersat, ha ka joko por kumuko chairman MEDC kasor ka jila, kumukong san, ha ka jingadan ng ru sordar kasnong Maurus Air, sordar kasnong Pendengray, ki opisa nakatanat industry, gibahing hasem kikor kikajo ba karja rin kilok kijor bat kiwi ha ketika sengi na kaliang kayeng kasem jong ba karja rin kilayo ru ban ay ngobha sya kabalang Presbyterian lat waitang kumjoru layo ru ban ay ngobha sya ki pratali kilong yeng beduk de ki jan kup saat ya kabau MLA barim bat kiwi pat kilayo ban IT bala pensyet pensngan ru ya ketika sengi de ki jingruai ne ki samla. Ka pembenahan ba ya ketika Martyr Eco Park kabaran ng podcast ng Mausia kakakantay pusyo lapri no menta siri ba beta kadaro mo ng taon no naskat pag kakam ka ng yay pag nakiyo ka ng mikisni makan long pejimentoy nata ka tayo daw gajungi kalong gawin na gila ay kam ay jam yaki ng susang jud tayo daw gajungi kubes bun kubes siya mo. Kedok kabanga ngigwa ban yui bau ba lu munang kiu ka ban medis ni nama ka jingim cuma ngai padon ahli gi boa ho boleh kawai ki ong baka boa ka bala pinle ya kanur ka kam la bidon ka ketan film officer ni film politician ni kata ka de ka boa ka ba sila ban le kata ka tang 20%
persen kapal apa dirap lembah ke bawah. Pat kawai ke bawah kapal ngila ban le kalau bawah ngila ban wen ye kijing dah kijing sempang. Kiong katakan knowledge solution. Tengah kan mau balung ngadu usna miwe ang polo balung aja katsau, katlai katsau. Pada kabut balung ulala ban peniyeng ye kedukan kabahe hang ti hanundeng. Kedi kijing star. Kijing sempang. Teng isi pakat tang tau balak nang ban pule. Ubanang bate pula balak ban le ye hinai ngongan. Don artili kijing nang jing tep kijing star. Kata kijing nang jing tip jang itip dah bangi pule deh. Kapa kijing start kijing sempang kapa boleh uai. Ngarang itu karena apa di baksun mata. Orang bangat dengan melawan mulut kijing sempang jumpa ngai lang. Dah. Ba orang batang 10 minit ngampak di sekolah luang. Udah berubah sepat tamu megala. Lalu biasa itu karena apa di imat war itu pas PhD kimkot ke bawah kan. Ya kata ki ong kajing start kajing sempang kabau bulai uai. Ngangit ya kata. Tambah ya kajing start kajing sempang kabau bulai uai ngimde berpun kam. Ngakan mau mana ban mudo. Hakai juga po upenian ya ki art di project ki ba la bantai ya ki hinga sem juga lo. La ru bantai ki nak salang ai jam ki wepan. Kata ke di kijing sempang, balung umdai bu bala pule, umdai bala pule, henry umdai par bostat bersempang. Ngateng teng abang ada jing eseng, ya lade, ki baru ki underestimate ki pakat keren dau tai dem seluya happy, tip tai tambak, tang ya wabi tip henry hanga, ngapain jika mesin belum buru. Ladau tau buru badan mesin bukan, kakta pakai ikan. Ladau tau buru syukran ba, labanong ba, kay teka hukum kren ng isin ng kitchen. Kami isu na, kami sim. Lalang kung ba akflim deh, lalang biyang sisin, lek sisin, lambiang sisin, lek sisin. Raya ka ikap hilat na duga sim. Kanya rap sisay, kano kam kapangitan mo. Baru ladang itray, lagano kam ladang istang ni kami barit do. Henday ladang itray na do kami sim bat gidan kajing tumupat, ban penhe, ban kiyo bat kata kajing leran nim. Ibrat no, syarut. Yang terakhir yang kanu kam, nomor kanu kam kampanye fair yang lada bat kiwi bat kicat kam, kasong bat api lada pidan kapasien, pidan kita kondensim bat terakhir ban kamai dak bat sistem, bat dak bat hok kata kade ke kapan, kentiu yang kayo bakat, hak yang kayam lang salang, bat kumjuru nam ta kari bat kicat mereka jongi. Te nilai son latih sistem sipun ya, latih nadu ko pandi ice cream, banlit kitum, ban peli ki restaurant dan banyak kali ban hadu ban dapai hadu ni put bamta ba kalong ke ke ban ai mesir ya ki kena samla ki jongi nanta kitu ki badang stang ban yit ban stang ban yang lagi kijat la jong tin ka yang jong ka office ke jongi ka district commerce and industry center ni dan sibun ba ka ke department ka ban yarap nang mentaki kena samla jongi nang mentaki longyeng ki bakwa ban sen ki kam la jong idan ki scheme ki papher ki bangila ban yarap nang kanta jong pi ma pin tre ya kam bat da pin yang hala ki jat la jong namar ba kumban super kan ma ni iba martir bi lawan approach sangi po office sangi lengba ka scheme homestay sangi ngilala ban yarap yi ban tenyo ya ka scheme homestay ba di last tang ban le ni bat nganget dala khamyan ma kan ni ka pa ndai tang na itu scheme bang ya ai mangi ma playo ban sna ni ko homestay nganget ba pinang bun homestay ni ba pinang sna bandai planang yo ka kamai ke ji na kan namar ba dalawan kinong jo ka sini kin sadan ki ban kwa ban samit kidan ki ban kwa ban pulut por ni te lada kadan bi ahni ke jakasa ban khamha shu ban kamsu iki ban kamsu bani nai dangi pet mantai kat ki bawan ni na sabar kat kham sini sipo bas sales ni dang kham duna kita ki jakasa bakin yo kansa ki breu e nei ta jingdan jong ni scheme ni ko homestay mata sibun ba ni layo ban ai jingrap lingma ni scheme ka jingtai sistem nam jeng yi srap war ba pet yang tu ka scheme kilabun ba mo sam ki balayo yang tu ka homestay scheme jeng ni bat lingkat bat ka jingyate lang bat ka in the tourism department te misate siapo ki than nang kudum ni layo ban pentulun yang tu scheme mata sti siapo kita than permaulai sti
mau sindut setia area nak tadi kita merang area setia labun pak kita layo di nganget namar nak jingyo itu ke skim kamdera tanpa utu beri basim yang itu ke skim yo jing toy ne down the line ne nang tu na u shopok pat sibun ba kin ban yo jing toy namar ba da pilih kami kini ki iko pak lene kita ki homestay pinsaran kam nong up pinsaran kam kinong lara fibu sa restaurant lene kata ka jaka bam pinsaran kam si kinong shell ki ban ban ai service ki wei ban di kemud ndai ba pi ai kam tang le dia le yang san de pi ndai bun ba ki ban wan pan tu ki ban yo ya ka kam